Aduh, aduh. Ini di mana nih? Want me to explain what's happening here? Ada apa, Mason? Jadi kita lagi berenang. Di situ. Iya di sini. Gimana? Tapi Sandor, tahu? Sandor. Tahu. Dia digigit atau apa? Ditusuk Ditusuk sama stonefish. dogfish. Ini ada gambar. Ya, mereka katanya sakitnya perih sekali. Perih. Sakit. Nyeri. Sampai 4 jam juga bisa. 4 jam. Tidak mematikan, sakit. Jadi kita harus diamputasi. Kuat dia. Wis. Bengkak. Dan sabar itu Potong kaki aja ya. Ya, kita harus diamputasi jangan. Ya, pakai pisau. Let's go. Yeah. Oh. Oh, that's terrible. I love it.